okurugirira hari Rogers Musinguzi omumbatura zibiri zirishaha nkemwe mwabazi bwabiri nazo mu butawuni bwa Burambura obwabugina abantu batari kwetegerezebwa bita babiri nibagendera hari piki nibo batemera omusirukare. Nze mbadde ngende Birambira nintuka mukubo nindaba abantu bali mabbali nabambadde ebidugavu nimbekengera ninkubira munange esimu neighbor nangamba gwe babeereko kankubira ekyayimani ati yakubidde ekyayimani nakyayimani nankubira esimu nangamba gwe babeereko tobavaako kwanka buli nko kumbere mbagambire endi group yakwata hima endi yaragara na River Wim so yetirweho omuntu omu ni yeno yebere neragara mu prison hano so ezinde group tezikazokere nicho ndikusabira government ekintu kineta kitwara ize. Lieutenant Joy Warusimbi RDC wa Kasese nagira ngo bwahate byo kwerinda byamazire kongerwa mu amani. Niho narimaze no gutahura nimere yanje nahurira amasasu gagamba naja heru twe kamanza twagira ngo ubundi niki ninjojo ko nageza heru numva nta muntu uri kugamba twali badde bitawanya nebuno watandise okujjamu nenjagalira kwongera okubagumya nti embera eri mu nteeko abakuma ddembe bwe bali wonna we betagisa okubeera namwe mutuyambe kubanga obyokwerinda bikolebwa wakati w'abakwerinda namwe abantu bennyini ababeera mu kitundu. Ombere gw'omugenzi obwahatuguriye mu Kabafahirwa riri ya Kasese Municipal Health Center ya Kashatu ndero umusirikare nawe ariyo natunga obujanjabi gasha kwa Gilbert Muhanguzi.